Adto nag-agi nga Nobyembre 7 tuig 2019 usa nga investment forum anigin pahigayon han People in Need Kunpin og han Helvitas Swiss Intercooperation, duha nga international non-government organization nga anhi pa habungtuhan giwan og magtatapos iton era project yana nga December 2019. Ang nasabi nga investment forum ang igin partisiparan han mga micro-entrepreneur han Eastern Samar lakip na adton pera nga mga kooperatiban probinsya. Nakada hapor luminos 130 ka mga individual ang nagpartisipar nga kundiin ginpahigayon ini didto ha Kalikuan Villa sulod din usa ka adlaw. Anpin og Helvitas ang magkausa para bumulig maghimuhin mga pamaagi og oportunidad para makapag-develop hin maopay nga income para ngadtuhan mga magpakaburuhi nga gugtiay. Sugad nala hadto nga era igin pahigayon nga investment forum nga may ada tema Go East Investing in Strategic Value Chain in Eastern Samar for Inclusive Growth. Samtang, ali pa ang kadugangan niya pahayag ni Miss Jennifer Ralioso o saan mga tinaglawas ang People in Need nga nakabase habungtuan giwan. Ginkandak namon ini nga investment forum para hiton mga farmers nga agribusinesses din na Eastern Samar para makabiling hirahin mga additional investors para hiton era pag-expand hiton era businesses, particularly nakita naton ang challenges nga waray hira additional working capital. So hopefully at the end of this forum makabiling hirahin additional potential financing institutions, at the same time makabiling hirahin mga additional support coming from the public and private stakeholders nga anhiya na invited namon hining forum. Miss Jennifer Raloso, an intervention manager han ISIP project han People in Need. Halain nga bahin adto nga nasabi nga era aktibidad ang nakada hailarom han enhancing sustainable income in the Philippines kun ISIP project.